Musesia watindata ide turatinda nesa na nithocha na moko elindi ni wa kilungu cha Thambalala muthethani wa umuthi nino ikwatio kana ni wethi wana muthenya wa kwaila na indi nesa ya kwata utao kumakula kwi Reverend Grace Kalama na indi thawi na Makulyo kana undu kwenda kutawa no bikie na kutuma thini wa namba ile 395 ile 395 na itubikia ukwata utumani waku na kubikia na kuthinikia nyini twa Veronica Siombua na indi naomba tindi na mitandao mikumuka nileta Veronica Siombua Willy na tukwatingi Mutongoi TV kwa YouTube ta Mutongoi TV /FM official kana Facebook Mutongoi TV ende tio thoche musesia tukabikie kutambania mwingine mutia wa kilungu kito. Reverend. Yes. Tikalibo. Thank you so much. Yeah, kana mbokeja musesia nenda mukeja ndayani ya Yesu. Ndia sekana nitwenesa chuma kike seyo kina wathimo wangai no thukumi wa muyai na tunashukuru kwa yote nundu ninga yutu nengete uthe Yesu wewe manyie tukaumia utalo wa maundu langa iwatu nengi by the way kila tukaumia utalo ni kilanga iwatu nengi etweke ula waningi we nyingi akaite nyingi ula waningi we nini akaite nyingi no tala alama nane ngotalendi 5 ungiane wa ile no ungiane wa imwe ula waningi we 5 etiwe 5 kwa ninamubea kwa ngai nundu wa ututethia na kutunenga utheyu tukatethie andu maitu ebindane yetu ikalite mithenyani ya muminukelio oisi museisia karibu sana nikenda tuendania imwe na ende ndiulwa ni wetengethisia andu makaveani babeta wa Kathalani kwa pecha ni na choe binda nyingi cha David kwa David Makau madam wita wa Kaleche na nduma kuonde manambo ni mambita Thambalala na twethe wana chathi kisena wethi yao ndhe mambite ndukethi Siombua ni wasangedisi na sio savyo na nimubea na nduma mumandu mwana geto akithokoi pamuna kindu akwa na ondhe makitonyini mambia ningu nenge ngethi si mwanya mambo no ni bumenguda no wendete Thambalala na mia ni kwenguthi ndiye makuthi umuthi kwa hiyo ondhe mambia ningu kethie beka mwana kambona kwanza niendete kambia tasana konanga kwani wendi leo kabu kwa tumita kwa mulevu nyakamani kamwisoko weba ukamwitu wake kambi unaindi on the mayasi niko kethie na indi tikaribu museisia twenda ni imwe nundu masama iko tukwendete muno ona wae megwa tuyuweta museituni tunawapenda sana yes haya sawa museisia muthethani wa muthiti Kusungia Makulyo ala wende no tuma thina namba 395 nikenda ukabikie na kutetheka mwaite hai bibi yangu tumeishi 10 years na hana heshima kwangu lakini atambui watu wa kwetu hata mama yangu mzazi. What can I do ama niache kutambua wa kwao pia? Aya. Sasa hiyo itakusaidia na nini? Ni pole nundu wa mutwano nundu usuni mutwano wina thina na kilama kweti kwe manthia kita wa kiumo andu mayona kana kiumo ni real nundu wakua musiai waku na ukakua double jila ukweka kindu atwale kila kindu kitha kimbe uwana na kwa kithiomo kingine huyu andu maikita ni madhabau umeinua hiyo ndio mbingu unapanda ndwe expect we monenga musiai ndaiya na we motambo wa musiai na we monenga ndaiya na kuwene wandaiya nimbe witha wibanda kuni wongo ase mutwana osu wina thina ndu wajua na wae konenga mako chukita wa kiumo kila kibata ni kwikala ndi munenanie na etha bena thina we mantha mutai tukunie simu twikalendi tunenanie na mama usu kana mantho mundu ungi a Christian counselor nikenda atethesi mama usu nundu miaka 10 titene ni mukabiche miaka maisumbwana jutitene muno miaka 10 mundu mukoe zanti mundu wa muka nisebe pe uko wa thina yani pe bandu to no twanokethia watu ana ukomu thuku nundu mundu mumone kongia ngodilie ambia ani mutethie ambia mukina kilele ni tata nundu sasyo na mukulia ndathie nyinya iliata ambia we pastor ni wandathia nundu mutumia ithe wake atetiwe ni nyinya akiteka labi nditie nyumba nundu nyinya ni pu na mwia ino yita wa madhabau keumo mbeu ya bandi we bandu na no yende na nomba kamu manthe muthukumi wa ngai amuboye amutilania na keu na muita wa na itawa ni ndu kindu kiwa mo kitila
kiendea na kuthina musi wako koni wangu asia babe na problem na mundu mukono kwenda kutethwa na kiini kienda utilanwa uona niao nake nyinyake iliu Haya ni kwa teni watereka tumekaa kwa ndoa miaka 2 but bibi yangu akipata mshahara anatuma naende usuri tusungiye Good evening, ni Lucy, nimekaa kwa ndoa miaka 2 na bado sijapata mtoto. Naweza fanya aje? Ni pole. Lakini miaka ili no menini. Ti mingi. Tu miaka twili no to nini. Andu nimekalao na miaka 10 na makeso kwa tamwana. Kila waili itekwika ona daktari. Uthi mwasiwe. Ni chao kinathi na meroa maikano. Uthi usiswe. Nuwe wina problem. Na withi wina mwemeu. Lwisi thina wa akamba maitu. Akamba maitu nimenda utethe iwa ningai. Pesi ndu imatathagwa kwasyo jila musi wae makwithiwa na mwana mundu la woneka withina ni mundu muka lakini aume ni methewa na thina no chikitumi mena thina akamba maitu ni kananga yathima mundu masiani majini yani andu mawetiwe majini na tabania ndise tuoiwe nu ndise tuekiwe nikilo tabania ni majini hata pala akuna paipata wao nena majini ni majini na ndu sokutani meshangilia na no bongo Paikindu kita wo na ndwithi andu ni makiye kuthuani makiye kutethia ni makiye na ni wona asia yuki ona choki na problem ni kana mwitu mundu mukae makosia atwikani wethina ni wo ubishe mabu ni wo wanywe ndawa uyitwa ngungu ende mundu ume na kino ithata tonya kusaithia kuni wangu asia enda iswitali musiwe thina ni mwao na nini singa ino kumutethia na pamwe na mboya na kwikia ngai nini singa ino kwika indi wenda o utethio twinenga nae namba ndungu ni simu ni ngutethesia muno ni tandu tutethesie mekalite miaka 5 mata misetwana na ngai imatethia na maikwata twana haya mume wakwa athukuma Nairobi na mwani thiku no lea na ni wikala muno akesa kwinuka na enuka amina mithena o 3 na aisioka nike ataneigwa ninoete pole sana mume osu wakule ya withi lobi pekindo kubitha ena mundu muka kwilobi nyendio kubitha pe mundu muka ukukia kana pe tabia wikala na muno tabila welite ayikubitha ni siaka ndenda uthi umanye tabila withayika eku ilobi ko kila welite kwika ni mantha undu munena nya wina mume waku mwende mukaiwa na kana muketa mundu ungi nindu biblia aitie wanena na mundu wewe kawe ande utonya ita mundu wake ita mundu wake tu nikenda mundu na kindu chae maikana nacho haya ni kwatie wabikia na kutetheka nayo reverend ni ukulia negitumi kingi kiba kitono tuma mundu halea muka kana mume athibala wikala kana ayikala nake kitumi kitumi nitumisieba kimwe ni unfaithfulness mundu ume ukwatanisi na chuni cho kinene kati wa itumila ingi kitumi kila kingi ni mukauta mwiti kila lisi nutonyo twa kibeti na baby na nina eleasia nikia ume mama twa noni ukithia kibeti ni watu yena nikielekanili na wiwa wachathi ku ilobi no wotha andume watu hiyo yani kicho ni nyaku kana no yani no kukiachu andu mambia kwithwa mai undu mamunengete nda yani yekata either atwaye mundu mukamu kukwiwe masianiwa kana either mundu mukosu ni wite muno na kamulume ni kanini withia ewa atemu yani maiweta ni waimwe kana mayona ni waimwe icho kimona aume mabinda amwe mukaitwa musi na kimundu mayenda so ndendete ti proud na muka wake nundu pepa ndu kwiwa kilasi kithea kuni kitonyatha kiuki kitumi kingi cha kibeti kile kaniti kimusi ndithi ya yuko kailobi no na laba make mbamba ilobi na kewo ilobi ebanga ni waene ni wa class ni mbamba ula mundu mukati wo kailobi ejobete tambala ndithi mume ewe apana nunu mundu mukozi abanga ndeke ndukumanda na ele kanilie na matambala make no ilobi na matonyelo make no ilobi nake mundu ume ndendete class kiba na ndithi labda no kumutapia ndekwiwa kana mundu ume ni walekeilie muka thina ndithi kwa malekela cia muka thina ukithia misie mialika ekalile musie baka kuoko kwichao kwina mialika kwimialika kwibetile kaguo kesa kwithia na musie kekalile musie kwa cha emie
na ja kuna ndimo koma mesia mialika na omuka aithi lobi aiwa ainyiba chutike tumi. Haya, asante. Mutumia wakwa akoma na kwa vinde cheki. Na nikimuuliza ananyamaza. Kwa hiyo anwalindeti. Tela ndutu wetama masimata. Kwi ya ume mavinda sia. Yuku ya ume shy. Actually be mundu manake omwana ambie pastor ndethi. Ni nkwenda kutwana. Nine bikie echi ya kutwana. Lakini nina iya wanita pia. Ni bani ata. Ukithia mundu na ndito ya kumanza mukana amwe base na amu convince. Pia ume shy. Ukithia the shy. Okumbwa. Kana ayanie. Nyinya mateo munenga mwanya wakwe. Wakugro. Dusi kwa numena maia kana akai kau. Kana aye wa environment ni wina stress. Pesi ana say ya wa environment ni ina stress. Pe mwana kyo ngini na tether sia bandu na wethia na realize ae wendi ni wa family ina thina. Ya mume na ya nyinya na ethemate kwikara. Makwatisie kau asimbi thukisenesa ila mwakwatia kau ndini wa family. Pe thina mukosi ya kwasiana kithia mutumia kunie muka matetanisie maumanganie na that environment na kana kebubu kana kajithi wanaila low libido low extreme ndwithia it's like I don't na it decide kubindia na kwanza hizo twana hizo ilio huko bindia kwa hiyo ni kwasi mwana kono tonya thawa ena psychological problems isiatuma abindia na ndwithia ndendete kunena nundu wa mathina kana stress kana depression ene sindu sio kosu kono ngwasia ndukaribio kumume wako manya ena thina mundu auswila ni na mateta tene na yemuka ekana munyuka mwingi kotido tetete mwa embia muka mume akalapika nyumba kabindia na nesa ithia thina wake ni environment ila wa iwe ndini wayo anie thia nyinya nethe mategwa na ni sasio ndene kau ni sasio ndene teta na juju abika nyumba apanga akita kubindia na weka lawa binditi na yumundu mwokosi ukita munenga muwo no imutethe sia kuma thina ni wiba no imu appreciate no imu kathia no imu kamondo the one we muka wake kwa hiyo no binditi wendo mukuniyo masabaka no yukile maonesa no imu nenga sindu nesa wita pinditi kote the wita boza mwingi yakana nake kubidia tithi datio wow haya. Na ikiwa mwanaume alikuwa ameoa na akadivorce na mkewe kwa sababu ya nje na mama kijana amemforce kurudiana na yeye, je, inafaa? Ye mansa atutekebeti kingine matanisia mwanake na kuwa atwanite na matanisia nundwa muka kuthinza na inya mwanake no force ye mwanake masiokeane na umundu muka yu ibetie siombwa mwana kwa pandwa sime mona siano kede yigitara siene ukithia nyinyani wene mundu muko ai wife material na kuthinza no kindu cha mutatie waba luko athinza na ndethia nusi ya mama ni kurecover ndeto ya mwiso ya hara mata ni to recover to restore kumba musi ndwithia mwana waku wa mulecha nukwa na ndwithia mundu muko watwaitwo kwaku ni wene chaikibeti hiyo akakuthinza chaikibeti kitonya kukumbia musi waku kwa musi ainundu ni withaene pesi withaene mwana kiotona ayithia amatungiani kunye ndikuona keke thuku ethwa nyinya waku ni ukwasya siokiani ai ikala ndi musolve kila kina thina nundu pe kindu nyinya waku onie kiseo thini wa mundu mukoso. Haya, pe mundu utumito tumaniba na capital letters naona mundu atumita capital letters pedha be serious serious lakini nono tumani usua kuenda seriousness kata mboko hata utandibia na ende tisio kedi. Nina ulo changi musese twende kutambani mwindi ni wa kilungu cha Thambalala hii kilungu kana kilungu cha Keli itina wakuma ndini wa utandibia na ini twende na usungia Makulyo lewe ndena utuma ndini wa namba ili 3 kenda imwe 5 pe mundu tumite utumani bana capital letter na antumite yani apanchuite ondu bailite nundu enda tumusungie nesa kiveti cha mundu koma kiasi cha siana mundu ume ungi na maitho cia kana kau mume aile kwika ata ni Jose kuma Kitui
we that one is a problem muka ni wasiana mundu na kana ni mwosa mata wewe unasume biasalani isu ni biasala ndo that one is a police case isu makosa muno asu mundu yuchu wanena kiketha kithu kiwe bandu nandu maslikali andu ama muthemba wokosu mosisia upo wa mikalile mundu mukoso elito kwatu paikana wailita kuta ona siombua ukasia kana wetha ndu ukenda na ndu ukenda ndutesa nenda utethia mundu ubithukisi etha ni wasiana nduenda kana enda kwa children's department kila county the department ya siana or sub county kila bandu be department ya kana just go there asia kana nduikata ndukenda labda uitavyote kwenda na ndukenda ni mautethe ya sia undu utonya kwika ti kusia kana na uita nundu yeuni kwani zaidi totuma wopo muno nundu mwana ndaidi totewa na siana siitesawa siana ikita kwoso ikanengwa mundu iitethawa etho mundu nake ni weko kiuni kitu chali itekalilwa nthi nundu etaniki lakini ndu isi nutonyethewa na thina nundu atonyetha komie na mundu atesikana nukuitaba na ajitaba na jithi akana nikiso mwetethi na musi kwake na jithi akaba atekae kwa mwana ngia chao mutwano ne vinda nyingi ni nani ni nasia akana tiko ketha ake problem kwa mundu ume problem ila nene ni kukomwanza ukomwe ni mundu ume ute waku chuni cho mundu ume wiwa wo mwingi eka kwithiwa nakana koni wongu nena nasia ati ethiwa mundu ni waitabakana please eka thinya mwana waku sia mwana nena na mume waku etha nditikila na etha mutwano nukwema kana kokeno ndwende we o mwana waku nundu bepata mo utekana na ndu isila wate ya mundu wisi no kakona baiki ndukiwo munota kuona mwana waku yani wasiye mwana na sosiana isi alewa sisa Biblia David yaisiye na una mwaitu ni mande ile kana ni mande kie indi yoba ekata ebe bekana kathima wa muno ningai ni kana kaleilwe kalilwe ni nyinya kalilwe ni the na mwakale ya mwakeche siana isu ikotheto soma muno siana isu sisaitha sienthui muno siana isu sisaitha sia tongoi siana isu ngai siosa u akasiokelia na baikindu kiwo takuwa na mwana waku wa muleile na wa mutea kibeti kingi ndwani na ndu isinuki na nukezi akana uyona nikauka soma kathi university nikauka kwata first class honors nikauka kasome ya engineer nikauka twaite ngali uiko na siathini alambi nikayumya mbesa uiko na keka mutabania kanene ndo kwa pressure kabaluka mwanosu alito kwa alito tumokwa baikindu kiwota chu yasi ya mwanoti wakwa kuni wangu asia pa ibata kuthosha kana yu ethape mundu ni weko indi anenwo na kiombolana ikwa counseling na imandhondo walite kutethewa nundu ikindu tikise Pastor ni kwatia mwatinda nesa rutitenesa na kama umeoa na mkazaa mtoto mmoja na bibi ataki kuongeza mwingine nifanye nini sila ngwatia ya ala matangi ni madina madinchi toera 21st century ona mayu twa waka emosia kwanza metwa wana losi nene na mayase nyini na twa wani ndia mbosia ni ambo mina miaka elinde kata ndasia na ni light na mome unena be unena be bandu wake tunenie muno twatheka muno nundu mendo sia akana kamwe na ndu izi mundu asia kamwe ni wetungia ni webanga ndu ithe igwa kwisocio kaingi na ingi nundu wa uyolo kuthukuma aikula ngesa kuitaba mia inyanya kenda yani ni socia ndu ithe mundu eswani wa kewa na niwe ni naneni ebinda bundi titabyo asichana nge manambia nela kwa asichana ni maanisha young mothers ama na atwa yoyu ndimya indi ndikaba ukasia mituki ukamina kute kwamba kwikala after miaka 5 uyisa kusia uyiso osioka boingi no sawa lakini cha wambia kwewo tulu wakwizambia kwa pamba singi wakwisa kwambia Misi kukuyabumia ikenda ni vinajita nene muno kwisa ukwata maternity leave ukwati kukuma iwaingi kindu chuki yela isi kwa uni wangu asia na ngwe encourage aka mamu ikala mutwa iwe tafadhali ila watu hawa inengi like 4 years si asia na wikata umine na niwe nina nena bidani ngindia sia manyisio kutala miaka yako ngielesia miaka undu stage sia marriage na sia watu hawa miaka yako sia no the first 5 years
sia na isio minila wenda kusia nikenda indi usiokoke nundu jila wasia mituke na wamina usioka ingi okombwa no yikala kamwili tuno yikala wi mwana ke no yikala wi musio kwanza isiana sinene bandu ithia ona yasi ani siaku pai mundu ukwitikila kuni wongo asia sia mituki kumwitu utenda kusia tafadhali nena nake na thande kuya ita kansala mwisube asiae nundu na kukusiani kwa mundu muka atenda kusianda sia ona mundu ume onokenda ata kwa umantha undu unena nake asiae lakini ni encourage young mothers please akama mwikala mutwaiwe endai kusia ni kuseyo siana ni wathimo musiute siana with your problem ni nami weti emptiness ila mwae makusia mwikala na menopause bikatene na nikindu kiwo muno mundu abangiye kwikalo we yisa otatethia kumantha kana kayikata kaya na ndisa mamanya kana kaibata ila mwakwa mwethia muikana ni nywani mwakwa ona watwawa na wae makusia wethi wandu tonya kusia wa hospitali wethi ndu sionyosia mother plan B bituki God adopt a child adoption we kana yila wina binya nundu nusioko ya siana ila wina binya we siana sia kujila wina binya umanye way forward ona 8 ni nene tona 8 tafadhali tanise inanza so mundu ajizona miaka 35 nde kwenda kwikata kusia nde twawa na nuwa bicha miaka 35 actually uzikala ngume no posi yikata yibika ndithi ona watu awano we waba they na mundu ni weba iwe na yejona 8 ndise mejona niki nundu ena mpesa nundu ewiani ajipa nu wanywenda wa nundu wesona mwitu kubicha miaka 30 utasiana nicho kutumiana kama matendo matwa moko zwa taswete maanisha nunywite ndawa kana nuika abortion pe undu wika be binya mwitu na watu kadhia we chuma nyene na alea ona watu wa praise and worship mimi nimekataa pe undu wika ndukaita ndu tonyo bicha miaka 35 na ndwai so itabana ndwai sakusia that one is a danger zone ko upe bata mundu mwitu wona bicha miaka 30 wona mwana kote serious chau ndiko asiasia na ndiko encourage ulala lakini kwa swani ya mituke ubo wa thayo wako ndukeso baselelwa wiso kwatwa ni depression ba miaka 50 nundu bebinde bikainya kunetha kumakakwa na baiti wa mwana mwenyu vuda kila mundu ena family yake weju kathi bano katweka wao kabawe na kana kweli ne mwine na yoluwa sei alama vathuka na sesiana kulingana na ukwati na tukane acho good evening swali langu ni niliolewa na bwana wangu na hataki kwenda kwetu huwa atukai pamoja sababu ya job. So the last time nilikuwa kwake alinifukuza. Sasa ananiuliza nitaenda huko lini. My question is, should I go back or just quit? We are blessed with one kid na mmoja niliolewa na yeye. That is a problem. But families really lack it sex in marriage. Lazima yikalaiwe. Ni matane isi. Na jula matane isi aume manima movie yaona. Ila wekala juwe weane wewe mina mwaka nduko etoba wa mweme u pala nake we amanda okibeti. Na yambi ya kwikalania nacho. Oneza ndeke kwikalania cho nyumba ndwithia mukaba ndu wikala nasia. Ko that one is a problem. Ikalainthi musisi undu muku solve. Na thani nibatonyeka ndikaba okakola wiyosu etha we marriage we bata muno nayo nikendo kathengia bala beu pe mume waku mukekala imwe no imantha we ula available ula we bakwina mwemeu nikaba okambia biashara no ikolobo wa kwandikwa ku nikenda usubie mume mundu ni watwanie na mukani waendie we yani baza majika sex ndekindu mutetha cia nacho ni waki nde umanthola available either would be available ko uni ngwasa either we pata na family yako mantha undu ukuma bau wikale na mume wako uambililie maundu angi nobo wawe ausu uitanisia nawo nundu ndu ikutethia wikitokwa nangia thayo wako aya mutindia rege tutindie nesa nyine tawa mutunga ikulewa kwa ni ve endwa eli mena thina wa kulea kwiananisia mabata ma utuku mena mwana omwe wa miaka ili indi mume ekuna okamwe na muka amukulia aimweawe esawa muka eke atayu
ni tucho tunasungiye kule nyo ibinda nyingi kwa uni wangu asia ethandu ne edukisha tunaizie sisi ya diet ya mwemeo sisi ya wiolo tetha sia sisi ya iswanio siake no kethiwa affected emotionally sisi ya undu mukua sisi ya kelelo la withana huo nikenda usubie mume wako Tumekaa na bibi yangu miaka 12 na hajaweza ni kama ataki saa yote ni kupigia wazazi wake simu kila saa. Nifanye aje? Nifukuze ama nioe? Mundu si na miaka 12 ataasia chambe ena depression. Na ndu isi wina depression umantha kila kiuku comfort. Na nitonya ithiwa ola wigwa ama mwelea wanthi yonthe nasi. Nundu musiai ona mwana ketha ili atethae mwana na seimo metha mefo jan mwana wo onetha bena mundu wabike miaka 12 kuyo twaitwe eta wangungu kila mundu amwona mwata ngungu mundu utasia kuuni ngwasia mwana ke etha muka waku koni nyaka simo manya ena depression ena stress mantha undu mu comfort kutwa kibeti kingi tito solution ni kukalanthi na muka waku musisie ni waemiwe ni kusia apyo na tuimanda ata tukwata mwana ata nituthi ku adopt siana si adoption siko na ni nane ni ebinda nyingine ase adoption is not a sin sio mbua by the way ni naswania ku adoptikana ndo adopt yakana ndo asia is that one is a ministry ila wasakana katenyi nethe waya wa thukuma wia wangai na thathe kindu kikita nko ya ngai ni kuosa mwana utemundu wea ukaya pe family ngi friends makwa nino ni ma adopt him ni masi etetu ana twele na mambia pastor we want to adopt na mathi adopt tu ana tungi twele na ni ma tena ni tuseo na kwanza matutu a boarding primarily na ni matusubia mambia sana situ ni sianie na ithi tutiwe batu eli ithi tuenda ku adopt chona twetwe kiata twe na nyene kwa mani motivate muno na mya kwanza chuni ndu nikiwa athayuni nga adopt kana ninegwa kini chailete ku adoption is not a sin kwa samwana ote waku note utenyinya nethe weti nai kuni wona asia etha mu pandu botito so wanito po wodi umantha kibeti kingi musiae no mumantho mwana omukadopt omukaya biblia na isetana we ngungu tasia no siana sia kuningi na marriage ni complete ona itesiana siana ni siana ni they are just members of the family but the marriage is a wife and a husband and what one is complete wena muka waku mu complete ona mu you need kendo kingi ni mwani ona lama siaite meza otiwa meana ile haya timie u te musese mundu ndo ukwate hata aya musaise wito ngaina kwathime nundwa that ku sacrifice vinda yuwe kalendi utwethukisi tukwendete muno na mwe ya kwendete mbe uyu ni Reverend Grace mutai wenyu na nutonya kumuona 24/7 wambita me am very much available a mobile nindonya kuka ona bala ukumbenda nuke na indi nutonya tumia namba eno ya simu 0717292812 namba ila ingine 0739990304 ngaina kwathime withiwe na chuma kiseo wiyo kiseo uni muthimutha ithenesa na mwaya imwathima ndukathine ni thina wiyituke ndukanywe ntawa wiyo wa nundu wa family kana wiyike na kana wikole please mathina maingi bana mawito maingi ba twite nitukwe yangeona tukakutethesya nunu litwanetanga yetu tumiite kumateja ingi na miseyo ikaboa mwana kena mwitu ona ethi wali pethi wathi nandi ni relationships yanyu please call us ngaiya katutethia na tukamutethia ngaiya kwathime twitie siathi twitie maundu maku na bamwe naku ninise ngaiya kali kilela na maundu asu wa mena vinyaka ete usungio we love you so much and God loves you more peba tawenda tuboye tukuniosi mutuboye tila simekulyo nutonya tha wina bata wasi mpoje siei muya inukuta mundu ngana ngulili ndi with our pastor yes ni pastor ngaiya kwikenesa we wish you nice time asante musaise boni boti utinyanzo mandi bino akilungu cha umundi ndikwenda kiyo cha kwaila na ndikwendea usionzini wa thayu waku tuko maneo nindi ni wakilungu cha tuadimwe nitawa Veronica Siombua komanesa